Pripovedač, romansijer, dramatičar i jedan od najznačajnijih pisaca srpskog realizma, Bora Stanković, rođen je u Vranju 31. marta 1876. godine. Nekoliko godina kasnije u časopisu Zvezda izdaje treći čin dela Koštane, koja je po njegovim rečima pozorišna igra u 4 čina. Cijela drama štampana je u Srpskom književnom glasniku 1902. godine, iako ju je Stanković više puta prepravljao, sve do konačne verzije 1904. godine. 1902. završava Pravni fakultet u Beogradu i ženi se Beograđankom Angelinom Milutinović, sa kojom je imao 3 kćeri. Svoj prvi književni rad objavio je u časopisu Golub i to su bile pesme Majka na grobu svog jedinca i Želja. Stankovićev najpoznatiji roman Nečista krv odmah je po objavljivanju 1910. godine proglašen za remek delo srpske književnosti, a celokupno književno delo ovog pisca vezano je za Vranje. U jednom predavanju priznao je da je svoje likove oblikovao prema pričama koje je slušao kako bi isti delovali punije. Njegovo stvaralaštvo uglavnom se svrstava u realizam, ali ima i osobina koje naginju ka naturalizmu. Novija kritika svrstava ga u začetnike moderne srpske književnosti. Uveo je vranjanski govor u književnost, zbog čega je bio stalno kritikovan od strane mnogih savremenika školovanih na zapadu. Opisujući tragične ličnosti koje propadaju kao poetične žrtve ljubavi, dao je upečatljivu sliku zavičajnog Vranja, raslojavanja starih trgovačkih porodica i prodiranja seoskog elementa u grad. Bio je slikar strasnih sukoba i nostalgije za mladošću. Rad Borislava Stankovića imao je veliki uticaj na kulturu i formiranje identiteta Vranjanaca. Mnogi institucije u gradu nose njegovo ime kao što su gimnazija, gradska biblioteka, pozorište i jedna ulica. Njegova kuća, izgrađena 1855. godine, pretvorena je u muzej posvećen njegovom životu i stvaralaštvu. Nekadašnja fabrika obuće Koštana u Vranju nosila je naziv lika iz njegove istoimene drame. Umro je 22. oktobra 1927. godine u Beogradu. Spomenik posvećen Bori Stankoviću nalazi se na Kalemegdanu. Moje ime je Aleksandra Živković, a vi ste pratili emisiju Spomenici u prestonici na Srpskoj naučnoj televiziji.